Parforhold som mand og kone bliver ved med at elske og ære hinandens forskelligheder, i stedet for, som man ser så tit, at bruge al sin energi på at lave den anden part om til en kopi af sig selv. Det er vigtigt, at I fortsat ser de gode sider i det, der netop gjorde, at I blev forelsket i hinanden. Kan I det, tror vi, at I sammen kan få et lykkeligt liv, uden de store slagsmål. Apropos slagsmål, så håber vi, at I opfører jer ordentligt i dag, og ikke kommer op at toppes med fare, for at en af jer kommer til skade, eller blot får et blåt mærke, som det så ofte sker. Men det har I jo allerede lavet. It is important that you, in your relationship as man and wife, will continue to love and honor each other's differences, instead of what we so often see to put all the energy into making the other part a copy of yourself. It is important that you will continue to see the positive points which help you falling in love. If you are able to do that, we think that you can have a happily life together without too many fights. Talking about fights, we hope that you will behave yourself today and not start bickering, at the risk of one of you getting hurt or get any bruises, as it often happens. But you already promised me not to do today. Nej. Jo. Kære Ruby, vi vil gerne byde dig velkommen ind i vores familie. Vi er allerede glade for, at det netop er dig, der er blevet vores svigerdatter, Svirina. Vi elsker din glade og venlige måde at være på, og vi glæder os til at få muligheden for at lære dig meget mere at kende. Din familie og dit land, ikke mindst når vi forhåbentlig først i det nye år tager på en rejse til Vietnam. Dear Ruby, we would like to welcome you into our little family. We, all of us, are very happy that it's you who are going to be our daughter-in-law and sister-in-law. We love the cheerful and kind way you behave, and we are looking forward to learn more about you, your family and your country, especially when we are hopefully are traveling to Vietnam early in the new year. Yes, yes. Vi har lavet en sang til jer i dag. Vi har faktisk 2. Sangen er blevet lavet og oversat til engelsk, så det er muligt at forstå indholdet, men kan måske ikke synges på engelsk. Okay. Vi synger den på dansk, ikke? Vi håber, at I alle vil hjælpe os med at synge eller nynne med så godt som I kan. Tak. We have made a song for today, actually 2 songs. We have translated it into English, so it's possible to understand the song, the content of the song, but it is not, unfortunately, not possible to sing the song in English. We hope that all of you will help us singing or humming as well as you can. Okay. Okay. Godt. Ja. Den kommer senere. Ja, mange tak. Godt.